Kada se neko posveti treningu, napredak je zapanjujući, a rekordi nestaju. Takvu tvrdnju opravdava Mikloš Mihajlović, dvostruki svetski prvak u bench pressu, koji je u 2013. godini ponovo uzeo titulu u submaster kategoriji od 35 do 40 godina i uz to oborio svetski rekord sa podignutih 220 kg. U sve to, Mikloš nije bio siguran da će se takmičiti u Finskoj, a sredstva su obezbeđena 4 nedelje pred put, tako da je priprema morala da bude kraća. Takmičenje svetsko prvenstvo u bench pressu i u powerliftingu u RAF federaciji, u GPA, Global Powerlifting Alijansa, održavalo se od 5. do 8. decembra u Finskoj, u gradiću Tampere, gdje je učestvovalo više od 500 takmičara koji su odmrli snage i u bench pressu i u powerliftingu. Mikloš Mihajlović je već bio svetski prvak u bench pressu i to 2011. u Atlanti, a godinu dana kasnije u Las Vegasu je osvojio srebro, iako je prvoplasirani podigao istu kilažu. Ovaj put nije hteo da mu se ponovi isti scenario, pa je bio spreman i za svetski rekord, a njega je postavio sa samo minut pauze između dva pokušaja. Problem je bio to što sam u trećoj seriji radio predzadnji, znači za mene je bio samo Finac kad sam dizao 216 i odmah posle njega sam ja išao u četvrti pokušaj, pošto nije bio niko drugi da prijavi četvrti pokušaj, tako da sam imao minut odmora i tako sveži odmoran odmah izašao na 220 i na moju sreću sve je to uspelo i podigao sam tih 220 i sa time sam postao sad već dvostruki svetski prvak i svetski rekord. Iza velikog šampiona, koji je i 2 puta bio najbolji sportista Bačke Topole, ne stoji poseban tim, a podrška nadležnih je minimalna. Celu logistiku najčešće zamenjuje samo jedna osoba, a to je njegova žena, koja mu dodaje tek kako na treninzima, tako i na takmičenjima. Naravno, najveća podrška mi je žena, inače ona jako puno pomaže i na treninzima, znači kad nema ko da dodaje teg, onda ona dodaje teg. Pored toga stalno je prisutna, znači ja kad stignem kući sa treninga čeka me hrana, čekaju me dodaci ishrane, tako da jako puno pomaže i sad je bila sa mnom na svjetskom prvenstvu. Tu je isto dodavala teg i psihički uvijek bila pored mene, što je meni jako bitno. I tu bih još spomenuo Sinčića od 7 godina koji je cijelo vrijeme navijao za tatu. Put od fudbalera do svetskog prvaka u bench pressu nije uobičajen, a stanovnika Bačke Topole vodio je preko atletike, gde je i prvi put razvio ljubav prema tegovima preko bodybuildinga do powerliftinga i bench pressa. 2 godine se bavio atletikom, sprintevi, 100 metara i 200 metara, gdje sam i upoznao tegove, jer ovdje u Bačkoj Topoli nemamo uslove za rad zimi, nemamo neku zatvorenu halu gdje smo mogli trenirati, pa smo onda uvijek cijelu zimu provodili u teretani. I prvi put kad sam ja ušao u teretanu, to me je uhvatilo i to me drži dan danas, taj osjećaj, ta atmosfera i to. Koliko je bench press tehnički zahtevna disciplina malo je poznato, a naš sagovornik nam je otkrio neke specifičnosti. Puno vremena provodim u teretani, znači kad se spremam za tako takmičenje, onda 5-6 dana u teretani. Vežbam po 2,5-3 sata, sve zavisi koliko se približava takmičenje. Najviše sad radim na istezanju, jer što veći most mogu da uradim na treningu ili na takmičenju, to je manja putanja tega, a to je dozvoljeno na takmičenjima. To znači da ako legnem, da mi zadnjica i lopatice budu što bliže, da što više izbacim grudi i kad dižem da mi što manja bude putanja. Treninzi su pokazali da je Mikloš Mihajlović spreman i za težinu od 240 kg u bench pressu, a podelio je sa nama i koliko diže kilograma u drugim disciplinama powerliftinga. Mrtvo dizanje mi je rekord 310 kg, što je za moju kilažu solidan rezultat, a u čučnju 290 kg. Isto sve bez opreme, tako da, jer više volim to bez opreme, jer tu dolazi do izražaja snaga ljudskog tijela. Snagator iz Bačke Topole je smanjio broj godišnjih takmičenja, pošto je nekoliko godina uspevao da bude uspešan i u bodybuildingu, strongmanu i powerliftingu. Ali budući da se nadmeće bez opreme i pritisak na telo je bio veći, pa su prioriteti morali da dođu u prvi plan. I strongman i powerlifting i bench press sam radio zajedno, znači imao sam godišnje nekih 35 takmičenja, što sam radio 4 godine, ali tu sam shvatio da je to jako puno za moj organizam, da jako puno se potrošim, i zglobovi i mišići i ligamenti i sve, da jako puno pate od toga, pa sam odlučio da radim samo bench, pošto mi je ta disciplina koja najbolje ide. I to je urodilo plodom, jer odmah 2011. sam postao svjetski prvak u Atlanti, 2012. evropski prvak u Hornu u Austriji
i evo sad ove godine u Finskoj isto prvo mjesto i svjetski rekord. Titule se ređaju za Mikloša Mihajlovića, a u sve to on ostaje skroman. Plan da se odbrani titula svetskog prvaka ne zavisi samo od njega, pošto je 2014. godine takmičenje u Australiji, a bez podrške sponzora i nadležnih, teško da će dobiti priliku da brani boje naše zemlje.